domestic purposes na ende pia tizo katukulia cho kiucha wemi ikakwatikana hata to environment yitu ikenda je clean hata tuka dispose waste hata tukaenda na proper sewerage system hata ECD centers situ yani ne bailethwa nonena nyana kwisilia wise kwithia to achieve kila kitu at once lakini wise there pay atwa nondo for example weki oto imono kiwo munthi ndu ukambe yabo ukambia utuyola next iko tuyaele kwili la kusioka katika ulota wala watene kila tuyaele kwika ni kuentrench na to make sure katika kanaka objectives ya devolution ni si achievewa yu kila kingi tutona onena nya labda structure si account government ito ne si they will see ballooned in a way no always either kila governor and chief officers kila governor na mawaziri kuna directors although we all know tell we know is it a CDF with on a fund manager we all know with on andolin matona ko hotethi naweza kwethia yuka labda instead ya twendo na governor labda ni twendo na ma commissioners ene kana machamani na tuyindwa na thukumiende ma kutethio wia wise pia nweze na mangavana mena bina mwingi muno wa kikatiba naweza kwithia labda yu kubikika ni mwenenthi ni kwithwa na challenge kwa huyu peke ndo tuyambia waisie maybe position nita ya governor wana kajeli creative yu alema MCA ma assembly ambe aingi mone maumie katika ivela na ngima katika mabu ya siasa nigwa nundu beka perception ko kieka create kana we kibela kicha MCA ko kina mbesa kumbe ne systems sia weak ukeza kwithia baina accountability baina chao lakini ondo boat yende ita netwe you ando is the accountability yolo na ibela yambe atasie kala tasie kwa si appeal lakini ni kulia mono ma professionals maitu na our young people ala me ku understand these issues kindu chambe pe principle mwenye ni thewa nayo ni musomi wa leadership na leadership practitioner nene ndathwa ni servant yani ukeza kwithia ni ngubetia mapata mandu alange mbe ko andu atongo yala me usakua ni maelenda na concept isu ya kuserve no actually it's about service delivery na maelwa na attitude ya kuka na ku transform bandu wese kwithia ni mabati yabe baseo na ndi utongo iniwe waka kendo kekatwika kendo you patena the proper leadership in place you na ukesa kwithia objectives na goals ila mukwenda muimeki nondo capacity yo mundu ula wibau na yo nini kwa yo nake mwenenthi aisa kuwa either no MCA aisa kuwa either no governor nondo mothete nene devolution ndienda ulikaive ni izula ingi lakini ona MP no lazima withe aisa kuwa ni mundu waeleka uisa kuwa president na muno even senators usiola wibo Kenyans ni matunenga ma senators yo ando mekuelewa ni issues na uisa kwithia you senate tina ndo asio very brilliant ando matona ku articulate issues lakini you asioka katika account uisa idha pena problem na especially you ando ala maungamete i resources kwa umwene ni waelo sisi akamana aisa kuwa for example MCA akamana mundu na we munene muno wa kuika oversight na ku represent na pia kusawubya mea na pia isa kuwa governor aima na governor oyo aendete kuikala resources na you we mundu ndobwa mundu akapika bandu na ever comfortable in his nature and ever comfortable lakini wabika baya mundu ni waelo mana wende rothukumia nenthi na ende mundu ayikala engea ate relax nikana weze kwithia kila wandu bewa ni chachi bewa asante professor we unecha kamuti kwa mwenenthi mukoni wa kula na for me nondo nene na mwenenthi ba hapa kube kila muthenya kana sio kila muthenya kwanzie muno ukona mwenenthi ne wese kila chailete kwekwa kwangelekanio mwenenthi no kwikala yeto siekaloni yeto sieta public participation akoka ke executive kana watongo yalonyu bete katika account level kine choto ikwenda kikwe kicho tikwenda kikwe kicho tikwenda kikwe lakini either
kiyema kwikwa kana gavana na andu make mayika kindu tofauti na ki mwene nthi unawetie ukwenda kikwe divide ino timiminata na thietwe ni chao you baube na thina munene na actually nivo thina wa devolution ula mwingi ulikela nundu principle imwe the devolution na principle imwe ya governance ni public participation kukulia we mwene ni chao kimuthia nacia ndisoma economic development na iwela withi katika community ndukai waitie andu amenda mukate na mulabda kila mate na joni zukali kwa une wailo thiu kama kulia yo ni mwikata kwa oyu ngambo mumya nundu ni mama mukabu ni mama tinda aba kuni wailo manai we mwene nthi ni chau onukwenda na endi na kuwa mina ukutavia uimana nziela ukesecute na katika the budget process nuru na kuya sindu mbingi sindha katika CIDP no useo mwene nthi akaimizwa ukeza kwithia ni wamana kentha isie kisio kina kia kwa sipitali tikati ya nundu assembly nimendo amba kama provided na funds sia kuinthi na ku oversight na kumana ni chau kikitwe na ni chau kita kike kwa ni vile thanela yeta wa goodwill nundu the quality ya tongo yala twasa kwa ni determine muno nundu ndio na undu mwene nthi utonda kwasia enda kindu fulani na itha kile kwikwa kana i funds ila si ya market kana ikallocate wa kindu kiu ithi kwikwa ndungi you paune bobe na thina la munene na ndi katika nundu kena ni nthi ya mea one principle of national principle na value mo ya Kenya ni kana tu nthi ya mea ila teta the rule of law no so andu maka make sure ni mama na kila maili to ni kwika na ndi mai follow through yuko to a great extent you know ndo issue isi ya malumbano yaka na yedwa asinzio lakini kindu kitwa goodwill kila kikisio muno na goodwill ni kuendea kisio cha kunesa ni kuendea account ya kunesa na kuendea nthi ya kunesa yes ningwenda tunene na mwene nthi professor tiwe woni wake kunia uthukumi wa serikali sito sia account ikulu iloto na kwithena lakini ndo namba uthi kwa mwene nthi nina yange wana o mutumeo mwe mutongoi na mbea inyuyu professionals andu ala mena kisomo andu ala meno mani meno tuika tagu ni nyumu balu chande na mwe balu chande kwanzi eno muthienda kwitha mwe katika mianeno ya utongoi kwika kila mwisi chailite kwikwa mwete la mwise kwoswa ni mundu utesi kila chailite kwikwa yumu muthukume nezu nela tweta paradox you kindu kimwe ila twalilia siasa nweze professional ila wetu professional utaku bonventure with professional pesi ndo tenda ku associate wanasio na be image ndao yenda ukip na yuwe wa mwene nthi na we scrutiny yolomono no ndo waligabone bo mana wibetisiana kwa mana wesiana wewe na ukana ndio there ku na weza kwithia you are knowing ni makia na nondo mazia politics is a dirty game but that is not the case kila kivo pekerugeta kweyumia sacrifice niweze Yesu no wakunyo yola wa monena na engai ogio ruthambi na isi onthe kwa the professionals I think Martin Luther ni waisie kana andu wathuku maende yana kwingi vaila ndandu asio ma keep silent na you was for example you monda Martin Luther kana walia nthi yitu yambia when professionals Jomo Kenyatta maike professionals in their own right angei Rubia Oneko wa journalist taku you walia ndo azumati career sio nikenda moke kusavu ndio kuucha kwa ni kuappeal to all the professionals yes pasi ya sanity bando comfortable na chamando masia ina light note masia tiwe ya kanisa siasa si mambo maingi lakini kila mundu wale edwa kenda ni wewe na wito
woko serve mwanenthi don't hold back nondo wa hold back yuzi maanisha andu ala mate qualified na ala mate maundu ni momeo hii na nondo labda nondo wa mwanenthi kwa iwa no choice ni uza kwa anybody na experience ni na mutongo yumwe ni menta wakwa na challenge kila waambie Nzioki ni mo need ku get katika utongoi na not just utongoi lakini utongoi wa siasa lakini challenge kimwangu unenga ni ku build the next generation of leaders nondo ni kuyibandu ko na umemevangala menda kila cha MCA weza idea thani 10 on then manywete na katika anwazu umwe akaza kuwa na already main public ni modana ne function nini na yu walilia sindu isu weza kuona vakethwa na challenge kwa muthomo ni uza kuombunga na weza theo meza itu no mayuka men drink yu kwanda bye bunge zwi kazame kara kana ukaza ku governor taiweane ukona muhimu nosia nondo lakini ndama then kalaka bazitika execute siendo na yu woga ba utongo inaweza kwithia you professionals ni si keep away lakini professionals siendo hii mwene is about sacrifice tibangoneza na tiyuka na tithia katika kwa mwene nthi tunene nake tuikatiswe and at the end of the day tambia ukeza kwithia twazikenda no mbunge ni assembly ni yathi maloya ni yathi ma accountant ni yathi andu ma agriculture na ila ni yathi katika andu ma labor ma HR ma unionist na ile andu mekala nthi ma debate issues wisa mundu na ila yetawa industry knowledge kana insider knowledge nundu no thukumite either katika ka bengi kana katika ukolani wako katika revenue na pe kindu kimwe gisiona professionals ndakitali venda wota utona nondo ni wezene kuomina lakini kwak ndegilota utona na yozo mbesa kwa huyu the same thing applies kwa utongoi yutu atomo quacks katika mbunge mono ndeo yobu na yayuko no zindo sia kwak metala mbele ka bitu kitha uo kuomisia mwenende kana ikalewa eza the you and wa labda no mwendo na ngava na museo eza the anuambia ku frustrate wa weza kwithia yuzi ndo ilo nwenda quick ni wakini wa break wa utaumetie kindu ba kindu cha kutubetethia ba ba lakini professional ni mundu wisi mungu ngo nindi uthukuma mwene nthi na weza ithia no kwiwa aibu ya kwiwa ingava na yuka kwiya ene nthi nganya anaambia ndei kanundu anenda yuza ithia no kiuno kwiwa kina bina to my fellow professionals ni zikwitwe na lawyers twina bankers tena nduma agriculture na all manner of professionals me yumilie nundu za kuonenge ndio wako nani mwaka wa 2027 na tuyuka tutethianisie na indi tuthukume andu maitu ukono ithite ka nthi itu ni enda okuchipine kau wathi thila developed ukai South Korea for example na ukai in Japan metoke no icio ko ithi Singapore yundi isu siandeye nundu wa atongoi ala moki atongoi ne kwethwa me andu maina woni na me professionals na mambi ya kwa kanthi na isio to the standards nundu yu alile for example nye numere county ya Masaku county ya Masaku twaza ubi otongoi na twina mwandu wa vinya ndeti na no kuneta we museo I congratulate ni wotu tukwendea na ku attract investors ni wotu kwendea na kumanthia andu maitu mawia na maundu maingi maseo mayapen kwa professionals humiliate na ukaine kenda tulikotongoi ne kenda wese kwithia nitatethia mawiyala tuona matatethawa nundu nwisi Obama tuiye we are the ones we have been waiting for so tuiketela andu angi moka quick no ithie nithi twetele yes thank you professor thank you mwithikisia namba 7 not muonza inya muonza ile thanthatu inya masama itu masembete usemba nenda inde twiwe woni waku twiwe comment yaku ikole yaku twinene sende uthukumi wa serikali situ sia account kana
serikali sito sia ivalo kwena na kuta mwenende wewe asio twaita tane kule bawenda ukulia mweni witu studio kana comment ya kukonende okiutu ende na onena nisia noti muonza inya muonza ile dhanda tu inya tunage Professor Joseph Nzioki ne musomi na mutaalamu maondone ma utongo ina kwaneta waboni na etina waandatika twa umwena sekondi sia nondona ninziogede tunikenda wethine toza simu siaku unene na mweni witu studio umukulie kulio kana ucomment okukonyende serikali situ sia county eni adhiani we ni withi tuna ndoto ya utika mwalimu ndoto isi yaku dhike nukiwa vaha kimansuni cha Embu Teachers Training College. Embu Teachers Training College dhiva Embu na dhaki yetu mita maana ili kumambungeni ya kaundi ya Embu vala mena alimu mena utueka wosomedia maniwa kukwata kila kikwendeka na kimansuki cha kieto mwidhilokoni mailu mama niwa kusomea wosa ni wamui wa nana mwakani uangilia mengone itano ni uendeze wina si plain na kwambata dhini wa mutiani wa KCSE ekwati mwana kimansioni ki cha Embu Teachers Training College kila kiva Embu. Embu Teachers Training College ni yetu ngwete maunduni wa uvundise mwatalata mweu wakisomo wa CBC na vaa wekwati otueka ulo kuendeka waki umundi wikiteka na kilasini wimbe nduketele tukunisi munambani kana utumie message kwa WhatsApp noti monza inaimwe nana monza imwe ili itana monza esuni 0741 871 257 kana noti monza ile imwe itano ili monza noti kenda esuni 0721 152 709. Embu Teachers Training College, where great teachers are made, dreams take flight, and Kenya's future begins. Embu, Meru, Garissa 95.5, Machakos, Nairobi 99.2, Kitui, Arusha na Mangao 97.7, Makueni utaipata 94.7, Wasia Wito, Vinya Wito, Adhiani FM. Asante sana siatela ndreke 15 siunga mwendo wa saa 3 ni masanjana adhiani Friday edition neto waboni studio tena ke Professor Joseph Nzioki comment ekulio woni waku kone udhoku miwito wa serikali sia county noti muonza inya muonza ile dhanda tu inya adhiani. Hello adhiani Wamuki tata Nezavyo ndo nena na vita wakati kuguma kigeta yata Peter nyendine kulio ya hii kwani maemzie memeto buku mongo bailete nege Ruinga rato lilia UMCA wito ko yuko yata go yata Hello Yani ba ona baita zelawa izo temageje agendo aya chage libenzi ya yumete katangi to girimani ipije kana ende kujwa lamina ko baikendo yu gelando mogulia munini wa bina munge agambo du kutabia hi uwa yata lone nyauno no mutongo wa yata anzie zino le mwelekele. Okay, thank you. You get you ni kwa tiaje mangaba na mamlani kaunti yu data nizo za wangu geto munango nundu yu kadia munini wangaba na au mawala lakini baima uzeo tweza ona nundu yu bayinzi ya aizaje wa kwanje je wa lamita yaka atikati yu ndio goli ya yu tudona ikata nundu yu arado lilia gebalo yu mindo kaunti yu ikwezata yu kumaundu bailete. Okay. Yuko umama ndio tulibanga wewe tu kaunti ile tulibanga je byake. Thank you. Haya, sine mwenende kumayata lakini ndiseni Professor no kumandakana yule yake kana ti yake mwelekeze wandike kesongo kinge bakambea morning bro Boni and our visitor. Yes, the time devolved governments came into being, there has been a conspicuous developments in rural areas. The problem emanates
the time there is delay from national government as pertains money disbursement. Also, some big workers in counties have become callous, egotistics to an extent of harboring developments in various parts of counties. Munyoke nya ekiyemu kuno kizungu kutikinge munyoke nya. Ewana ledo professor. Adhiani. Sawa sine wabotea akaambia ngeze mutongo usimu nondo tosiake si sawa byone mukulia niki ila ibinda ya kuthukuma yabika mwene nthe thukuma nai ne bana de mutwane oba kaende sokoni. Adhiani mama kara mboni genje neza bitio we mama kana zenje ndi master tukwe headmaster yue kwambe bala serikali jamu ndio kwa jambe 2013 jana ngwa tena je kan kita ondre kapa kuliko ile serikali jaja na buta ile serikali ya yemwe ndo no jote to ando teka ando matayo ya ni makaka ngo ya no kwa wingi badi vena no serikali ja kan dika jote ngeme ai we una president no kana lo adumbe kanu ondo duwe de la mwamuzi baya yolo na niwa wane niko lekanya serikali mbeza mbeza zikatioka konze yuweza kwa tena president utakwenda kulege mbeza wale la unazoko pena kwa na kila pesa kwa muzumbe muziona wena kwa serikali account ni kwa tiata serikali cha account chiketa jembeta kwa kubano kwa itwe uduni wao ni wako. Thank you. Asante sana Benson Gay Gazia Professor Dispensing Wisdom Masinga tuone mbe na Professor Joseph Nzioki. Yeah. Kawena kama una unio. Twazi professionals sizo paje. Na yuja leo kabanga preach water na drink wine. Ndio tabia tu imina. Yes. Adhiani. Madivenja. Ewa mugitata. Neza ngeze mutaalamu si. Nanienda mukule limo naita zani mwene naita kwana. Aina sasa kwa kandi mwe udukuma lakini mwe naita udukuma inawenda awichao. Agani mwe udukuma. Ita wapita ila tukumita muno. Nda mudwa kwa jala lukaka yiro gaji dimane ngida maguta no ndo kambukite liyo wapela ita tukumyo mwene ndilo kama mama dei. Ni kinyo wa mwene nditi akai mwe udukuma matuko ya kwanza mani wewe no matuko ingi. Kwa pinata. Okay, thank you. Aya itile nataka kienda sio mwendo wa saa 3 nekenda with mwenite weather na ibindese ya ku react makulu asina comment sisu na ndatoze simu ingi emwe kana ile Adhiani hello ewa mugitata ni amoketa ne sana Patrick Wilwa matema ateo Patrick Wilwa matema Patrick ile wa protesta kwa wana na kuongea na wa comment sana maya Hello okay sawa wa kiasi moyolo boka ube kule ngene kule tubane senior journalist retired wita wa Dominic Mutona kutoka journalist my retire mbeta Bonventure kwa mukule professor no batonyeka meya wesu ya kuricall mutongo yikate wanundu onayu netuonete ta GMPs maito masa kwa mayika au yawo ni kuyongela misala lakini mwene ndenda tetheka na ma MPs mo katose ya mudhene kenda inde tu nenge time react aya sawa sine apotea no react professor thank you Bonventure na advocacy maito niambia na Peter Katiko baandi enda ilja the nane ondo DG Mwangangi was my student was my student and is a man I love and I respect
na wende nezi ne mukuni wawia na kila maile quick ondo na we inene yako yake kesa no ku make sure ne ma engage the representative ula ne member of county assembly na vukumiala imatsa kuwa wanikenda mathukumene nthi na no nende ukulia muno yuta twasi kenda no lelu isia utemwa kuza kwithia matinga ni matwa ground mairi source wanesa nundu kutema balabala ku cost mbinge actually bale na issue ya niki balabala ota na temwa kana balabala wiva na nundu na utabia mwene nthiki ndo ila wenda nikiwo etho na infrastructure nzeo etho na kisomo etho na healthcare yusi ndu ingi ni secondary ko ni twaile spend ibinda yingi yitu teisuania ondu wene nthi maile ni uthukumwa na ke mutongoi ndaile ku ignore kana ku neglect and market to the extent ni mewa men neglected nondu withengeania na andu maku na muinenania mwikala mweleanitwe na wisa ithia na mamathi kuya katika mbunge na katika serikali ni mendwa na times ya ku present issues ya NND wisa withia for example andu no ana ayumbe lakini mayendo ima ofisine maka engage kana makataba raise issues ila sione sio na to work hata robots as human beings need to engage ya ku MCA nda tona kwazia na ina birukithia moya kana neka my work ends there no I long go a step further uka engage the respective departments kenda no department ya public works ukazia ene penzi asia kusiele utemwa and so forth na pia mobilize community nondo mwene nthini wa final nikenda wisa kwithia sindu ila siele kwa katika isio nisiekwa kila kingi ni athukumi munyoki azia vya thukumia mometho ana attitude na ingozi mbingi public servant wonde ni lazima ati principles ya public service Kenya ila si katika article 232 ya constitution na mundo isio kaingia some article 10 about the national values and principles ile mwene mundu kwithwa aiwajibika kana ready kuthukuma andu make with fairness na wisa kwithia attitude yake towards uthukumi ni thwa very well guided na values na principles izu sia public service kwa katika working environment kwile na challenges lakini pia nazo counties ni sia take a lot of time ku train na ku induct their employees nikana wisa kwithia ni mama na their mandate na undu maila relate na mwene nthi na sindu sia muthemba usu kila kingi ni women in leadership nyene believer munene wa utongo wa all genders including women nundu andu onthe ni mailo nengwa chance cha kutongosia na we should also ne twaile empower women nikenda wisa kwethe yu bandu ba brand yandu yuta masa kumera wa Machakos Ngaos ela yula senator merep na governor naga lakini yu masa kwa chwele mone mailo ne wakikombe ndizima kana wakiva sini cha kimataifa kana nipa nundu nimeyumisia na masa kwa ela kaundinge sio kokithia women leaders nundu na mwa maitu no mendwa meotei na weza kwetha no accommodative lakini chikwasia utongo waume ni muthuku all leaders should be respected but also our women should be encouraged to be in leadership and especially to meet ila yeta wa 1/3 gender rule ila they were very elusive katika Kenya na endi yo Kenya tuibo ya muthonomwe weza kwetha tukono woman president eno nasio you women to allow ku build through the ranks ukeza ile yakena bina muno kubikia baya ulo na kiu kikona nya kana Kenya nende inclusive na nende value ya kila mundu even the marginalized na ndwala minorities kwa ne try to create that environment we say there kila mundu ni we are accommodated katika leadership journalist mutwa
ni wakulia kana muyao wa recall MPs muyao wibo and actually it was signed into law to make it even the other day to make it even more easier to recall MPs and also MCS lakini IBC madui kwa yuba itoneka kwa yuba itoneka it is kind of tuina mwe ndo wa certain ruling ya koti yes lakini yuna tijalo bikia bandu keza kwethi ai nundu ila wambia process ya recall MP probably not on kuno mwaka muima mwenye ukitana your local representative kwa kila kisio cha mwene nthi ona kausa ingi no ngaluku na tisho katutwa National Assembly nikienda wiza kwithia sindu ila twasia ni ciele ngeba basi Asante sana kukioko necha umonda natekwa tenda ndo mama singatio maende na kwithukisya na kwigwa kila onena na kila tu onene in terms of
tunile